I'll buy you a dress. Something that's gonna make you stand out. From the crowd I invited, we need to keep a low profile, remember? He decided to take a funeral policy instead of a university one. But your mom believes in you. Attention. How would anyone start a trend like that? There's chaos in the stock. Kufika abantu abaningi laphana they demanding ukuthi sibanikeze ama-refund abo. Balethina ama-product. At least the dust has settled. And on that note, Stanley, you're fired. What? Kwezi, Axon, isikhathi sama-stunt. Sizilahlekele imali eningi. Yeah, because of him. Bekungona ifault yami ukwenza le. Lo mlisa lo angimthumelanga uthenze yonke leyo nto mphathi. Ukuba umhudu la ngalo mhudu lekho nowamletha la ngabe asikho lana. Kodwa nawe mangabe ungazange uzumshaye bengeke abe nesizathu sokuthi amlethe. Kanimeni mani, yamaphika phezulu kanehliseni imimoya. Jonga, what I suggest is wonke umuntu makahambe ayolala. Ngomso sibuye sithethe zonke izinto efuna uzithetha. What do you mean? Angiyukolala ngiyolalelani ngoba ngiyayazi engiyifuna ngifuna ukuthi uStan aphume lana. Mzikazi. Le situation lena sikuyo uzoyenza be worse. Thank you. Khula, Kwezi. Kumele wazi umsebenzi wakho. Kunama-process ekumele uwalandelele. Ngeke vele uxoshe umuntu nje. Well, consider the process initiated. And until it's concluded, Stanley, you are suspended. Wow. Sharp, short chance. As a wise man once said, you can put a buffoon in a chairman's seat, but you can never put chairmanship in a buffoon. Oh, well, I've never heard that saying before. Which wise man said that? Me. Kwezi akazi lutho ngilona amabhizinisi. Bayazi nje ukulanda amanzi lemfuleni. Yes, baby, ukhulula ukuqhuba ibhizinisi. Ubuza mina ngiyazi. I saw Flames trying to run a business at the time you were in prison. Kodwa wena akwazi ushaya umuntu ngempama ngithi. How? So the allegations were true. There's been a ngicabanga ukuthi nje leya lo iyasangana. Ha, crazy. Ngiyamazi ukuthi uphatha kabi abantu kodwa ukuthi hazashaya umuntu. That's a crime. Yeah. Nalento yenza kuStanley, it's a crime against humanity. So Angitele, is there more? According to Usihle, yeah. We had a little bit of a chat. Izolo njengoba uKhwezi bezama ukuxosha uStanley. She tried to fire him. Awunje lo muntu unomntwana osesibhedlela. Uyawudinga umsebenzi. Udesperate. Lento yenza yini ubusathana? Manje angazi ke mina engihlala ngenza. La ngiyacela, please. Ngicela ukuthi nje uhlukane noKhwezi. Uyamazi ukuthi njani she's going to try and use LJ against you. Ngiyacela baby, please. Phuma kulolu daba. Khwezi mina ngimsaba. Yeah, good. Hey, ngiyabonga sis. Asithembe ukuthi kuzokwenzeka njengobusho. Abantu bazodlula kuyona yonke lento and focus on something else. Because honestly mina ngikhathele ukubekezelela lento. Okay, so khuluma maduzane. Yazi lento seziyekela uba bad. Siba worse. Innocent wenze i-interview neJoseph Scoop. Akasagalela.
Didn't hold back any punches. Lily Par. This could ruin my reputation. Didn't look over. Yes, I did. Uthe uzofaka i-lawsuit ye-defamation ngoba leli phara alizange lithobele umthetho we-cease and desist. Cobala khawuleza phambi kokuba kudaleke omnye umonakalo. Because Uthi uJoy ubona ukuthi kumele ngikhiphe i-statement ngoba izinto ziyaqhubeka ziba worse ku-social media after that article. Uthi angikhali ke manje. Mr. Q, please assist me here. I'm trying to get our teachers to assist and chaperone our girls to the lunch. Ma'am Maswatla, nangaskon. Ke le file personal reasons jaaka or why ke sa nyako go ya. And le nna ke maswabi nka se gone ntlhomo ke tshwanela ke gore o bole channel ke role. Mem Letswalo. Mem Rosina. Kanete. I've taken the kids to Berry FM before, so I can handle it. Yes, granted, Mr. Q. Efela I'm allowed to melele gore go go lese o sepelele bana ba baninyana wete. So I actually have no choice but to join this excursion. And no offense to you, Mr. Q. Yeah. All right. Kinya ka fela go dira gore dilo di sepela ga botse. Le ka tla fast ke. Ke maswabi go le tsošetša mahlabi a fetileng. Fela femina ge ešo e hloka closure. A gona gore motho a ka no timelela ka mokgwa po e ka timeletšeng ka gona. Well, ha ke tsebe le gore na ke tla thoma kae. Bueno, ngwaneno ne a šeang wa thetšinyana seripanyana gore go diregileng. Ya, ke rile ke phaphareya. Ba khumane ke swareletswe ke tše dingwe tša ditiro. Then boy ke le ena a swere ke lepanta. Ka leka go molokona. Ke mo a ileng a lemoga gore o na le kgobalo e kaka. Fela le lela leka go moholetša thušo. Thušo wa mmolela gore le nna ke be ke tlhoka thušo. Wa raka o be a robegile loto. Clinton Butler le yena o be a hlokofetše. Ke no ba ke botšiša fela gore mohlomong go ne motho le na mfounela wa ka tlang wa ileng a kgona go tlo mo tšea go ba go thuša. Nnete ke gore there was no one wa gore ka mfounela. Re be se stakile. E fela le kgonne go tšwa lena. Ngwana maena a seng ka kgona. Ke lekile go šomišana le morwaro wa gago. Fela ba thatafitše tlhogo. O be a sa nagane le motho mongwe fela a ke naganela le tee. Ke maswabi le rile le nyaka nnete. So ke yona nnete yo. Jamet. Tlogela metsai. Million hlokago. Ke be ke sa swanela goreng ke bolela ka tsela eo ka bao ba ithobaletšego. Ke marampo e ke hlokofetše. Bona, ke a sware ka moka ga le morate poeke. Mara gore le molakaletše lehu. Maphodisa bona maybe a ke le bona. A ke na taba le seo. Ke a bona gore ke eng tlenegile mo gawese. Nna le motho a tsebang se se diragetšego.
yabo leli. Mem gape ga go sa tlhokega gore bana ba ke ba rute ka mo a gona motho a mpatelang ene ke šomiša le nako yaka. And why are you going off at me? Eish, ke maswabi mem e no ba le goreng bo papa ga ba tsoge gabotse ke ka fao ke tsamaile go sa le mesong. Mem gabotse ne ke tlo botšiša gore le kgone go dira spare for the library. Oh, ndzi ta vutisa principal. Okay mem. Oh hey tutor, o na le nako e se go ya dimpimpi. O kwatile ka gore ko reportile go mema satlhene. Ke maswabi man. E no bore ke be ke tlhoka thuso ka di-assignment and you weren't there. Gona tsamaya o ile ke nyakela thuta ye nngwe ka gore nna ga ke sana nako ya lena ma grade 11 ba ba le drama. Ya mo kwa e banna. Wena Miss Araban. Wena ke manga ba le drama no. Cheki, ke a go khalemela kwa. Ke kwa ba re o ratha ka nna. Ga re no ke thabeng. Motspenya ka le. Stanley made a big mistake which happened to cost the company a lot of money. And Stanley was punished just like any grown man should. It's the nature of the business. No. Cut. Ayizosebenza. Why? Istatement sakho ne sidinga ukugxeka kokuxhatshazwa kwabantu emsebenzini. Lo nto sidinga. Nje ngibona nje ngathi kumele amukele ukuthi the way ahandlishe lesimo bekuliphutha. At least bantu bayamhlonipha umuntu nje lo yi-leader lothatha i-accountability. Athi ngiyavuma ukuthi ngishaye umuntu ongisebenzelayo ngempama ngaphinde ngabamba nomholo wakhe. That's bad PR. I can't do this. Oh, Kwezi sivumelene. Usesayidini late iKwezi Beauty, the company that you work for, or usesayidini lalabo abantu abafuna ukusibona sisha. Exactly. Mina ngisesayidini nokuyenda into lelungile. Oh nonsense. Hayi man. Useless. Awusizi ngalutho kunalokho uyaxaya. Nya. If you've got nothing good to say, then just shut up and leave. Hayi. Akahambe. Wow. Okay. Okay. Yo, uthunyelwe. Yezwa. Sithando sami. Baby, no. Kwezi. Don't kanye ngencwadi ibhala. Because ngendlela ohamba ngayo le uyibhalayo is how to lose friends and how to insult people. Ke tshepa gore ga ke le shitiše akere. A wona gati. Ke nyakana le Evelyn. Oh, Ma'am Evelyn, o sa leka kwa tlaseng ya gago ya English. I'm sure gore tlo boya segale. Oh, ke a bona. Go ka se be le bothata ge nka mo emela. Oh, nyako memela. Awa, leka dulang. Dulang mo. Ke leboge. Ke re gape ke kwele le ka le yeto leo le le rulagantšhitšego ke ra lona le la barutwana. A skala le balla rena. A shio ka moraga lena. Mr. Q. Ke tša ganoša. Oh, motlhomphege. Hey, gape ke thabela go bona matseba. Hai, ke kgale. Also, ma'am, please don't worry yourself. Ka trip in terms of Chelet. Yeah, everything has been taken care of. Yeah, we just want to celebrate the girls. Ke gopela gore o ba tlhokomele akere. Gape. Thobela mom Sibet. Evelyn. Le kae? Ba le thusitše? Ke tlile go bona wena. Re ka bolelanyana ka sephiri. Okay, go lokile. Follow me. Gabotse a ke gabotse. Batswadi ne? Umthetho wakho uyasangana wena. Ubungenwe nima wenza yonke lento. Hey, ngiyaxolisa mfethu bengibungaza nje, and then one thing led to another.
Yabo video sengiyisusile. And Kwezi, I've issued an apology for her. Oh, so kulukisa yonke into le. Wonke umuntu manje useyazi ukuthi mina ngaqhwiswa umuntu wesifazane ngempama. Ngiyaxolisa mfowethu. Hawu, sengayilungisa yonke lento. Yeah, but I'm also going to need your help. Kwezi is suing me. Yeah, I was served papers. Angihlangani, angizwa. Kahle kahle ngiyaliqalisa usuke ngahlangana nawe ngalo, uyezwa? Assess. Hey, uxolo bafethu, ngihlangahlangene man. Ilungile. Kuyanjani? Indodakazi yakho yona? Akuhambe kahle mfethu. She was moved to a public hospital this morning. Ngenkathi ukhweze kodla umholo wami, ngahlule ukukhokhela medical aid, so bayisuspendile. Yabos, asiya ngale ofisini la msokhuluma kahle. Ke lebogatilo ka moka tšeo o mo diretse go tšona Evelyn gape wena o mme wa makgonte mme wa makgonte ska bapala ka nanolo ga o gona e batho ba ka gane jang so se bolelang I mean mme wa makgonte a se le jailbait ka you know as a son aowa Tobi ga a kgolegeng ka baka la gago le mpiditše ka o biditše ngwanaka hle ke maswabitlhe ngwanaka e ba gopetswe ke nna ke be ke no nyaka go bona ngwanaka gore tsoga bjang ke gopela o sa bakgale fela ke gopela tshwarelo ngwanaka ntshwareletlhe ke a leboga ngwanaka ke a leboga ke a leboga ngwanaka kere le gonne go thuša ngwako gore a itukišetša go ya sekolong yo ngwako o ba dio ngongorega ge kgaetšedi yaka o ba le mo ba ka se dira sela o ba ka se dira sela yo well young lady it seems like you are needed back home aowa ke be ke sa re ke a gapeletša meme gape yena a ka dio dula ge a nyaka nako e telele le gona aowa mmagolokile ke nagana gore ke nako ya gore ke boele gae le gona ke feme maswatlha space ga gore a heme le ena You're right, CB, and thank you for the thought. I do have a couple of stuff to attend to. Hey, gabotse Hey, Makhosi. Yebo. Ugcina kutholile Khwezi? Nangabusho le email engithole kulabantu be-HR bathi I'm suspended. Cha bangitholile. Yeah. Nayisika noko kodwa mina. Kude lokhu. Sengiright. Kahle kahle angathi noma ngisafuna ukusebenza lapha eKwezi Beauty. After le meeting lengibe nayo naLhasa ungivula amehlo. Hawu. Usho njalo vele? Yeah, yena bekangicilada kodwa I've learned a lot in the process. So utongijoin. Sisebenze sonke. Awuthi ngiyicabangisise kahle le. Hayi. Akusike lo yedoji le. Usasebenza naye? No, lo bengizomtshela indaba zakhe. Manje usahleleleni la? Indoda. Ever heard of right of admissions reserved? Oh. You want to go there with me, hmm? Sure, if you have a visa. Kodwa njengoba sesilanga kuzoyidinga ngithi. Ufuna lapha eJozi gijima babuze ukuthi ungubani. Mawuqeda weziqiniseko sokuthi unayo medical aid uzoyidinga. Walubambeke leli gama leHasa Maphosa. Angijwayele kabi mina yeso. Uma futhi unikwe nomjuluko.
Apa sekhwama sa gagwe sa dibuka o kile wa se lebelela ka? A se ke se tlhole papa ke rile ke tlo mmitsa gore a tle a je nna ke gomena sego. He bana. He? A hona selo ka. Wa bona ge sekhwama sa gagwe se sego sa dibuka ka. E šupa selo se tre fela ngwanaka. Go ra gore o sa le sekolong o tswela pele ka taba e la gagwe ya go rutiša. Go fitlhela gone jalo gape mosetsana yo monnyane a tshwanele go tlhotlha a gerema le mašego go fitlhela nako e ga ba bolokega papa. Eunice, ga a sa sanke le mebila mothole. Arabang o rata dibuka tša gagwe ka pelo ya gagwe ka moka. Gape ebile ga a tshwane le wena. Ebile wa mmona gore ga na le takatso ya diokobatše. Papa go tlhoke gore leng gopetse bophelo ba ka ba kwa morago. A ke le ba ke tshwenyegile ka ngwana gešo. A ne bile go humana ba mo imetša ka mošomo o kua sekolong. Ga gona imetša selo mo. Maabane ke fumane sengwalo se se rego go swasa batho ba le ba ya go ja dijo tša matena tlabe ba mo keteka nko thabele ngwana geno ga tritla Eunice motho ola o tla boya ga fetša ka mošomo la gagwe kwa sekolong. U-Innocent usedilithile video waphinde futhi wakhipha nestatement exolisa. Yeah, but ngisazomsuka kodwa. Hawu, why ufuna ukumosha imali yakho? Yambona nje ukuthi umalambani ngabe uthatha leyo mali leyo sihambe siyocasha ama-influencer ukuthi asipromotele i-KB Beauty. Biphinde futhi isuse yonke lo msindo le wale video. I don't know. Ngizocabanga. Thank you. Let me think about it. One more thing. Ngiyazi ukuthi uStanley uyicreateile yena imess enkulu. Kodwa awucabanga ukuthi overreactile kancane? No. Kahle kahle bengimele ngimxoshe ngalesi sikhathi. Manje sengilinda isikhathi eside izinto zazi zaba complicated akusezukuba lula ukuthi ngimxoshe. But I think ngayithola indlela yokumsusa. Ngisebenzise lesi stunt esisenziwe ummeli wakhe. Ende kunini ngifonela? Yazi ukuthi ukuziba ama-calls wami Khwezi ngeke kukuvikele from ama-consequence wezenzo zakho. Mina-ke njenge-shareholder yala ekhaya, I've activated my legal right to force you to step down as CEO. Angeke ulinge wenze leyo nto. Ha, sengiyenzi. Uzobona-ke nawe lapho le document ine-clause echazayo ukuthi nginelungelo lokuthi ngiyenze leyo nto leyo. Also sibonisile ukuthi you are incompetent. You've lost revenue. You've dragged the company down. You've ruined the company's reputation, Kwesi. These are all business assets. Now, I'm well within my right to step in and force you to step down.